Ja, moja najboljša prijateljica sem isto spremenila v veganko. Sem ji dala par videov, tako je bilo, ona je bila ful proti veganom, ful. Pa sem ji rekla, lej, meni je ful hudo govoriti z nekom, ki ima toliko proti, ker ne vem, in sem rekla, dej poglej, please, par videov, sem ji kar linkala, pa ko to pogledaš, se bomo pogovorile. In ko je ona to pogledala, je rekla, se ne rabim pogovarjati, bom veganka. Ker je pač tako jo je prevzel, isto zdaj mojega fanta sem tudi spremenila vegana, to mi je ful tako reči, no, sami se spremenijo, nisem jih jaz, ampak jim pa dam neke, ne vem, videe ali karkoli, knjige za pogledati, za prebrati, da ugotovijo pač pol, da je veganstvo res pravo, ali kako naj rečem.